Ncheke ya kaunti ya Tharaka Nithi nithukirite ngavana wa kaunti Muthomi Njuki nikira bakuwa na ukumiro ya nibo munda yo kaire niyo Chuka University bakire bwite munda yo niyo bangiri mantu amaingi muno yoteithia kaunti ya Tharaka Nithi na kuukuri ngavana areke wikira munda yo siasa. Samra Geshima ana riboti. Kuringana na akuru baba Banjuri Ncheke ba kaunti ya Tharaka Nithi imabeti akire gavana Muthomi Njuki kwenda kujukia kithaka kia University ya Chuka kira kirintere cha kaireni wa dia Gamba Ng'ombe kira Njuki augite ikio gigakwa kiwanda gia kwagirithiria maketha mbere maendwa kira akuga gigakwa ithirikari yake igwatanirite na thirikari nene. Bariuga rira akuru banterinu chia kaireni banenkanire kithaka iku bari na bataya kuigwa bari na university gukubena kwago kenda bona uthina mbere taburaburi ntere cha Ndagani mubango urabakuga bari na wetegio ugakinyanira wegwe batitunywa kithaka iku tutikenda kuona nyamura kioneki gihantu makaireni ira manenkanira iki kenda makirwa thibitari gigichenjia ko turiuga bora manenkirwa ika magana matatu magwa kadibitari ya kimataifa. It still stands na master plan. Eke gana rimwe ryo rimi riendelee namna hiyo etekubulurwe muntu. Eke gana rimwe ryo tari ekalogo. Kizaka kiuga kianenkaniro na wendi. Nikenda tuona utheri kizangani muntu utali utheri. University gucha Ndagani no akulu mekarie nthima gwa mwe makona. Mankenenkanira mugunda. Nikenda na utheri ucio kagonto kuriko na mugunda no anenkanirwo ni akulu tutikwana kuri na ekantigaru iria county government inkibewegana ibareganite na rwaria rwa Njuki ati gutire wira yigitwe ikirutirwa kithakani giku bakiugaga ati tayari ibambiritie kuona kiguni kia university gukurukira mirandi ira yambiritie ku onuti oma nunto obviously mugunda nu olende ndamune mbake na ina lonche daino na lonche lo kuluta wera konto koune gwake kasibitale kanini na negatomagirwa namba 3 konto ko kolena mbolire thagirwaku na tuchomba kugati nikakole bankati wote gutumika na lengi wera ulinganaga na mibango ya mwene university na institution nani para state of bondi kwa gute muntu kiombe na plani yawe ni mabangite makamirumirira kulingana na time iria mabangite ende barioria gavana Njuki akikiwanda iki kithakani kingi bakiuga ati thirikari iri na ithaka nkutho kaunti no birayomba gutumira itakuringithia kithaka iku kia university maendeleo mau mangi makwenda gusha ma factory na kadhalika tutikuma-binga ibu twauga turi Njuri Ncheke kana Njuri Ncheke amo kubinga maendeleo ni mathie macerie ithaka kungi twina kieni kia ndege gitawa kaireni eka mingi muno cia thirikari twina marimanti bantu bangi bendagirwa thoko ya mburi mugunda mwa uri na muthito tagwa ni thitimba iria ya thiranirie kuri na mugunda we marimanti au cherere ntume bale na eka 500 cia public kuri na mugunda uri karie bala kwale kamuteria sublocation kule ongoro anja senti wa ukenyweni wa kamuteria sublocation. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.